KHUBOR ka PYRTHEI TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257-865-257. Haka live poetry unai tuk alata arpulai dikispa angut git khot jong Giant students movement kila kre ban hiar shakhanduli ban general ya ka khardop krong khajna jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council kabadan hakashnong khanduli hendrai hashiteng nanti ki magistrate bat ki pulit kila khang nanti yaki bat kibsha bakin led shakate kashnong kalami ka jinga pin inia hapdeng ki magistrate bat ki nong yalam jong ka te kaseng But hakabak hadu kila menjur mensange ano ya kadi kajing thmu jongki bakin am tat hadu ka laiterik jong benai NAILAR kaba menteri rang ba ka JYLLA ukon rat kong ka sangma unyakran markhmat ban menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma menteri ketenan arts and culture jong ka sarkar JYLLA ba polling do ula pentip ba shen ante ya umadur ba shirin yeng jong utirat sing sim ha Indira Gandhi Cultural Center Kabahanong ba Dhaka jong kari Bangladesh. High Commissioner jong ka Bangladesh ulam menjur ya ka jingterwa jong ka JYLLA Meghalaya. Ling ba ka Sarkar India ba ka Bangladesh kan ajaka man penyeng ya dur jong utirat sing sim. Kum kadak ka jing sanam ya ka jingyap jong hayeng bendi hadhaka. Kinang yalam jong ka North East Students Organization hapok ka jingyalam jong chairman uba Samuel B. Jirwa kila hiar shaka JYLLA Manipur man yakendo yaki nong shnong jong baro artli gajat benrio kata ki meitei bat ki kukizu man yapen ben ya ka jingan an hapreng jongki kabala ne menta lajar lai benai kanisu kadika seng jongki samla puli pa pher ki badan ha kani ka than chate la mingi ka KSU kadika khot jong kanisu na kani ka JYLLA jongi na ka KSU la let man mi khman do president rangba usamla Lambok Starwell Marnga but General Secretary usamla Donald B. Thaba. Kinong yalam kaneso kinyakendu yang Menteri Rangba ka Manipur Ubirin Singh kumjuru ya ka Governor jong ka Manipur. Kinongnya kali kamai berkiterai kali kibadon hapok kalama jong ka Joint Action Committee All Riboy Passenger Vehicle Association kilatur patba shaka office trekam jong Deputy Commissioner ka Riboy District nadu ka por minstem Mandawa ya ka pisa baka sarkar kadipan siu ya ka bai kali jongki ka baka sarkar kala shimwai man pindan kam hakapor election kumjuru hakapor bawan lingshop ka klam COVID-19 daki kenta kinongnya kali kamai kala abek khui man yo yakren badu deputy commissioner banyakren yakni ka kam hendrai UDC ula pentip shaki baka pisa kampat poi haduk mentaru But ula pentip ru baula depan sengau ya kani ka jing jongki how chief electoral officer jong ka sarkar JYLLA ki khubona kalengki benta jong kari ka clear ru jong ka Delhi Commission for Women ka Swati Maliwal kalapha ya ka jing mo jong ka shaka president jong kari ka Draupadi Murmu halo ka jingja ka balaja ha Manipur ha ka ba angot ki kenthei kila sha panya lengkhun ka DCW kala ajing mud hadu alpusal tilikiman bat kawai ni kita kimat kalong ban penjari no da ka president's rule kiwai pat kimat bakala ajing mud kalong ba menteri rang ba adu Narendra Modi bat ki menteri sarkar pedeng kidai ban hiar sham Manipur man pet dala dehi nangta kala ajing mud ru ban thau ya ka Supreme Court monitored special team man tokit benya ya ka daw tenrai jong ka jingmi ka jingakan at ha Manipur bat shibun kiwai pat kimat kibadon hadu arpusal teli ka sarkar asap kala shimbun kilat kinenti ban kentiu bat ban aimasim ya ki samla puli jong ka te ka JYLLA kawai na ki program baka sarkar kala le kade ka arohan ha kani ka program udan uwei khna ubarang shong ha ka class 10 ubala yo ban long deputy commissioner tang shisngi la thong DC yu tang shisngi khanang ba untip ka e ka kamram jong UDC
Uniu deu kena ubadan kejing angnun balong IAS. Uniu kena udai belatip kerteng kum bahagia di Brajgar berang puli haka school Bokota Borbam High School. Tang shisngi baushong haka shuki DC bahagia di belas ngaut ho ke eka kamram jong UDC. Ulah hukum yaki officer bagi di benchna penbahano yaka surok haka shnong jong u. Bat ulah bukpor yaki officer bagi di ben pendam yaki jingtai berang sateng katkum kipor balabu. Menteri rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulah kitbok yau niu kena. Bat udon ke jingkermen ba ulah ban poi buat syeduk ke kedan Chief Secretary ru andau lah he. Menteri rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ba ke kunhun jong u kin pelut khatsan skilenter ban ya cik kendong kensyot jong ke JYLLA Assam. Kin sedang naduk ke Shitarik haduk ke khatsan tarik urisau. Himanta ukwa ban yoi daladehi kumnu ki pentrikam yaki skim bat kejingerap jangka sarkar shanong kendong. Khatsan skilenter kin sabit haki jaka nong kendong. Ka sarkar kan jit san hajar ngot ki officer bat an pihak kan hun yaki bakin sa laisngi hakawi ka shnong ban jurip na dong shadong. Keterat puli putih jangka Bihar kelapen mi ia ke hukum baki coaching institute jangki Rio Shimen kim de ben pelong kelas hakapor banang long school. Namar baka kata yaki kena school bat bonaki kim yo shu ban wancha school. Additional Chief Secretary ulapha ia kini ke hukum Shaki District Magistrate jang marok Laipu Pratali ke District Habihar. Keterat puli putih kelalap bagi kena naduk kelas 9 haduk kelas 12. Kiduna bah ke attendance jongki namar baki abe Shaki coaching kelas. Keladan ke jingatai ke bejur hapreng kinong mikman jang ke Seng Congress Karnataka namar ba ke sarkar kadon ke jingtmu bantai ia ke stasiun nong jang menteri rang ba aduk berem Rajiv Gandhi kaban Shongdor hadu iway point not san klur tingka. Kad baki MLA ke sarkar pan kim ai scheme show bakin ra ik kampen roy Shaki constituency jongki. Hendrai lapha bakin pelet jingmut shwa tang haki santali ki scheme patba ki baladan lupa. Ki MLA jong ka Seng Congress kila keren ba yo bakani ka jingle jong ka sarkar kan kata penban ya ka election MP arhajar arpusau. Kamtam bakidang penkre banyak kunting persya ya ka BJP. Ini pan mentaj ki KHUBOR na KYLLENG ki bentah jong ka PYRTHEI. Urimi Rusidi ya ubalu jutip kerteng kum urimi enigma ubadai ubri ubapau nambaha nam arba unut ban kieu ya ki yeng ki babun mala bar ki tawa ki bajrong. Henry mentau la klat no na ka daw bola ham na ka weke yeng ka bah ripu pramala ka bajrong hadu nyauspa arpui put ha Hong Kong. Shwabon hat la don ki bala yui baula ya kun. Kumno ban yo rong hapo ka yeng Henry shwa bakin yo ban yarap yo ula hap no shapo. Ula kieu ha ketika yeng ban ya kedu yo parlok jong u Henry shim layan nagalenti ka badai ban yan. Kakai po jong ka United Nation kalalap baka India kadika weni kiri bakileno Al-Qaeda Islamic State but Islamic State Khorasan province ki pet bah ban yo rong. Kakenhun wat benia jong ka Security Council kalalap baka Al-Qaeda but ki wei pat ki seng leno kiri tengan mentah Afghanistan but ki don kumba arspa ngot ki khot jong ka Al-Qaeda ha Indian subcontinent kabadan ha Jammu and Kashmir Bangladesh but Myanmar. Ke Russia kala keno baka Ukraine kala siat daki drone hanong ba Moscow. Bat ke Ukraine ru kala kubur bat kala kam baka de maka ka siat drone ha Moscow. Kathma pedang ke Russia bat ke Ukraine menta kala ne sanspa arpa arsngi. Habakran halo kani Presiden joka Ukraine Zelensky ulaong. Ba menshwa ke Russia ka herthma ya ke Ukraine da ka jing khmi lenti batang hapo khandiat tayo ka jing thmu jongka kan urlong. Hendrai kala long penban da Kongpong namar minta kamadan thma kam de shu tang Ukraine. Hendrai ki jaka jong ka Russia ru kila kala long kamadan thma. Menshim snem CEO jong ka HCL Tech usi Vijay Kumar ula kala long CEO ba he tulop tam ha India. Bat ula yo tulop hadu shispa laipo klur tingka ha ka shisnem. Hendrai mental snem ula yo tulop tang arpupra point sau klur tingka bat ula kala long CEO ubarit tulop tam. Karkum ka kaipo jong ka HCL Tech laong bala penhiar tulop yu hadu nyop khandai point not 1%. Ya ketika jingyo kamai la khenlang ya ketulop benai Brazil nangta ka jingla menteri bha ya kam bala khenlang ru na ka jingyo nong jong ka company. Ka HCL Tech ketika company ka bahe ka badan hadu arlak arpusan hajar khandai spa sab sangut kinong trei haki arspa shpotli ki jaka jonggen riu potli kiri. Tikitu kilong ki KHUBOR hakimat kimat mentaraski. Kublai.